Ebnada June Bosome ne de toso aduonu enkono 29 June 2021 afiye mu ya nano busumi etwemu yi ena chese ye mashimejefo wo mo etina ye si nkonwa na chese empai bopa na wo mo ebobi wo mo akache ehonuma ni nyina yesem LGBT ho ensensema asore wo manyi emu mo beka ya sede ensem no ebobo ede eba ye eno enam som ema chese mpanifo ekasa edi etia se wo mo empene ene empene echina Emma LGBT yenje emfa entumo ewo omayimu eno nam so Emma other celebrities no wo do ma no ebetu mu kasem eno de nipa no ne sex life eno ti so ye na je so wo ba ne be ma no ne betina sorry be ma no ne betina eno de emfa ho na oba no oba ena so wo ne no so ebetina eno so emfa obia ehun eno na dodo na ase se enfa obi an krampo na nyankopon achiwade esanse eno na nam so Emma odi eja ese Sodom and Gomorrah enti eba ne sen na wo mo ebetimi aje atum ne I will say oh my Ghana yesu so yenye den yendi eso na eno na chese wo mo tina ye wo mo kwa asetena no wo mo ede empaibo ehie mo ne no wo mo bo mpaye against LGBTQI activities wo mayi emu a chese wo mo mpene se ebeba so ama chese enkofo aba beka se uhu oba ne oba se wo mo na ma normal uhu bema ne bema se bema ne bema so na ma normal enya de se wo mo bepene ama no akoso enam se Woman who say a private member bill be akoso a chese wan hwe ya na ye de wo mo baba baje atumu a ene sanu to mo de mpaibo agu akwam ne no na de ya me ne wo kasen sinicheni abranti a di ede kobirana waba bonten ede na no ababeto ensem no emu a wo hu ne say there parliamentarians no wo mo ye ne chese wo hu no sebi ebusuafo manimu anyanse bia ewo mu ede ema wo mo esanse wo bompa ye se eni kwan se obi lesbian wo bompa ye se wo mpene ma obi enye gay wo mpene ma obi nye homosexual wo mpene ma obi nye transgender ne de keka ehun Adie yi die nti emenkrofo ewura mu nyina because of sika sika ye abo sika yi enu hu ana chese wunye nipa enu hu a wo ye panyin krampo na wada ne akola ewa busua mu enti se sika ye nti na emenkrofo ewura sa LGBTQI mu se de be ya wo mo ebenye sika sanse nkrofo no nipa no wo de proposal ne brewa or the brewa with a huge amount of money and wo de atu ani enti wo so wo amaya wini sika wo so pesika de aya de so de wo beje ayeden e de atum eti so mahunu se sikenti ena mmabunu no anase nkofo de wo mu enhye dia enya de nti ena wo mo emfa enye edansie na wo mo ensi enwuma emfa emma wo mo ye unemployed no se ne be ya nipa no nim se at least o adwuma bosome ne nsa betimi aka na katua dia ene na no de wo ye den wo yi ne ho ade afri na nipa no ni adwuma ye wo se be ka che ne se wo mpre ma ne enkyere de ono na kono epe dia na wo de mpaibo edesi a no kwan de ne nya de sem ebeye adwuma na se de ye ni abema de ne nsem no etu dwan making kind and sana meko eso na mekai mo ese Ochade Herbal Center and so ya saying ema ye di adwumadie no eba som mo ochade wodi nubna ene haban ma ena edi eye ni dwuma eno nti no se ye hunhu mo de akrampo na se de ye haban no ebi no mo kra wo mo kwakote a je se edi se wo mo egusi de ne ebi no so ebi wo no mo edi se wo mo ye enoma bi wo ho no e je se eti hunhu mu so yare wa enina edi efri won enti ochade ese for the number was screen no so na yare bia hawo hunhu de hu na mani ede be ma je se wo be ma e so apese nye kese eno de wasi jai watini se te entene ni ndi enkomo na je se wo yare no wontu asem emfa emma wo na ye to ensem no eso no kobi ensem ode atu edwa no eni ose. Here are Ghana leaders praying today. They are praying against LGBTQI and planning to criminalize it. I am sure that will not stop. That will not stop police and military from killing citizens. Get jobs for unemployed youth and solve the unbearable cost of living. We ene someone what they to a jana and so was also to ABM SM. Not forgetting their own corruption. Thieves praying against sex. How will somebody's vagina, penis, or an asshole
fix the country. You will do anything to shift attention from the problems and failures you must fix. The world must be rolling on the floor with laughter. We there was some so at the account when no and a so man a young pussy and the lawyer in tea and so express one also the view at the a year could be runner then some no at home. Now I don't know so at the two a said I don't actually get it. Are they praying to God to change the sexuality of the person, of the people in Ghana who already identify as gay and lesbian, or they are praying to God to kill those people or miraculously change their mind as they sleep in the night so they forget about their sexuality? And also so any or also so someone what they to a jana no na so Emma do na e kase we mo dia wo mu ni said dia wo parliamentarians no no nyam fa so dia bia emra de o betimi aye de aboase de be ya LGBTQI to ebetimi atwa anase yenhunu ebi ewo mayimu na yenche embedia tese ewo mayimu ene se ombe create jobs e de ama unemployment people no esanse na say ya tete se matter this wo amanone wo mo eje same sex e de tumu a ene sa eno nti empaibo ebetimi anka asore enye den enje emfa entumtomu ne se empaibo de enya de se odo ebetimi asesa nyo bebiba nipa na mu enya adwen anatimu poso wo sesa enya de se sampaibo ebeye adwuma ewo ehun na eno nti abusuan wone eye nuabe me adwen se wo mo de bebo mpaye do mo de create enwuma de ma wo mo ni enwuma na enumom ebeboa anase wo hu ne sen wadwen twe no fabra ebebetu eja to watch in comment section na like videos na share all the social media platform as media any equia sikapa desene ibosan edi ehia ebi makram.